Kami ditikyon rodo hamil tujulo ni Rajai pasahatas sobanami ima umbok kami di son marhite paguri ni sipangan Raja nami raja ni hula-hula kamu jendahan itu son spirit kamu lepas lau tu kamu lagi mulia halo dalam teman las roha sobanami tu Rajai uliman rodo ni Rajai Raja nami so kata ni namba tu amadono nami titik hala tuk songonop pe paguri ni sipangan betul bahasa ukira ada dua amat tadi datang masuk Raja nami betul dua namanya salah kacalang kami deke si mudururu deke namo mo do ide lalas molotuk somai do betu pana na weter pasahat tami tu hamuna yang nakon nami dan nomor tu saya bilang nomor goli tungiro be natar batu pahami hula-hula pun nomor kasih bolo agia matudikin neneng ro weu jaga sanok pasatan nami tu hamuna pergi lemon nami atau tahu mado orang nami sing ro kita dua-dua halo titim mana tinoba horong balas di rumah molotuk som ni bedi tu bani si banganon di dek si bulu urut kamu jolai kita urut kamu mantap mana bebas masuk nasi kamu salikkan kamu jalan kita kamu beber bagak hatanai sudah di otak kamu orang doa berelean tulang Yesus do si Maria akka tulangmu hut marlas niro iya persolami deke si mudur nepe lagi deke sahat nyodo usah merah nepe lagi neo nepe nikon persolam bojo sot 10 naik saat mau menyembangan kasih dijuru di Tuhan nak soni mah dijuru di keluarga jadi diwerek berua oh itu mengahok beho gabe sereina gabe ina mau di situ jagon parwa ma akahatannya kena dua-duai terlebih masih nama mata pastor do jana kahululam asa dohor masuk nama duai asa balik tempagabe tumutak ko siberuan hari mina dua ma berek tu gabe asal mahamu totong marsi kololo harga harus ugut goni naida amat dari bataro sila tua hot itu do nepe lagi batulu hari sahat solo tinogu timotren tegaras bunga satu bahasa kami dek sahat dek bagi terus bagi masih tes dia mau usah persoalan nepe lagi persoalan tu kamu tubang gabian inang badame husop batutu ma bereda ada mangkulak dua naik karena samar kota hujur jabun dua naik karena samar kota upasahan kami mak aman epi markota deh aman epi tuamu dong dia dua naik dan nedu di kepala desa sekarang do tak dosa di parsohot nema isa sama siapa masing-masing marhititin malin nggak masalah sana kali pasatu oke mama deke mulu nih kalau jabun masih kopion pokok di atas ni ikan nalas langsung di atas di pinggir nahot bah ini ya dong marhititi kalay itu tulang sinaga tulang sinaga bata tujuan dari orang mau maju tujuan dari pasu-pasu nama tadi bata jalalas ma rohamuna mangaton jelas na pinasa na misin akan tulangmu dok na tulangmu na tuhamuna na dua langsung ini teke sulurudur rumahmu tujuan dari pasu-pasu nama tadi bata bilang saat rumahmu jalan gabian sama kanauli sama kanaringan tuhamuna dari live dot ingotok juga sesadaro mau betul sono dek kesinuludur na boter pasat kami tu live dot ingotokku donok masong di nama tu si titik masih gopa golong-golong pangaruh na bola betul sono ni na boter pasat aja tulang dibutuh kamar kasih sama manggoyak kapas-pasu
prestasi saya pun rohani digokon dohot cucu muna marhidehon ulang las niroha di bagas satikyon alani i marhide ete puji-pujian nami songon bohal muna nalaho madalani parumatanggaw na baru Ubah-ubas tanya kamu ngai dohoto ito Punguan nama mau lihat malihina jala Punguan nama marhiteon tubuh malas meroka di hamu nama jakon ribe na baru Adong beberapa Sarikat Kampung Jawa Parnak Sarikat Kampung Jawa Parnak Dihamu Sarikat ngani do orang ni po penamio EPH masih jalan masih puri ni orang oh Jadi bagi saudara kami Frans dengan tohonan simbolo, demikianlah firman Tuhan
lewat lagu pujian yang kami lakukan pada hari ini. Judulnya We Believe in Love. Kalau kita mengartikan di dalam bahasa Batak, kita marha porsia untuk debata. Maksudnya di sini debatado mulana, debatado ujungna. Kita masih golongan di bagasan debata. Kita mangolu di bagasan debata. Atong hahape na adong di gulmin ngolita napasa ma debata. Itu maksudnya nak indisi. We believe in love. We believe in life. We will come to you. Kita berserah kepada Tuhan. Jadi kepada anak kami Frans dan Tohonan, kami yakin dan percaya selama kamu bersama dengan kami dalam gereja, kami melihat dan merasakan bagaimana partisipasi kalian di dalam gereja. Jadi untuk itu, binalah keluarga kalian supaya takut akan Tuhan, tunduk akan perintah orang tua, terutama hula-hula. Demikianlah sedikit yang bisa kami sampaikan kepada adik kami Frans dan Tohonan. Tuhan memberkati. Mau lihat ya? Gabe jaga horas. Jadi asa tong hadir seorang ibu tingolong dari koda rohani wanita pernah pun tidak muda Tuhan kita las rohani koda Gabe. otek susah dia agar atau pahami siang wanita las baru ada dua soalnya kan setiap hari wanita. Iyo, tiap pamu ina. Tinitik sangkar binai tuhururuan sinu kumarga asa binoto pertuturan di hamuna tulang ngehelan nami marga hamu. Nagabe tulang nih helamuna. Tidak manistik sangkar, tidak mahuru-huruan. Jualan sinu kumatutu marga asa di kota hampan pertuturan. Ia marga namin tulang ni helamuna marga tabama margana soalnya mah pinasahat Gabi masalah horas raja nami raja nirong atuh marhitehon ulo tadi bagasan sadarion dakola titim marako bibing atong takas gabi porota alailos tabanima marhiteh titim marako di bagasan sadarion nong kisadaworu kita raja nami dong atuh di bagasan sadarion nunga tugurang sinamo ni borutay huzalohami alay nga tumbusor hay mga tausa akaraja nami molotuk songod dia bena boy tarpatara biar kami sinamo ni borutay banema rohani rajai majalo asang giat si saratangiak kita dua-dua ni debata pitahun di ulau tadi bagasan sadarion asa gabi keluarga na bahagyon keluarga naseon di tonga-tonga ni debata nang di tonga-tonga ni kita zolma atau di hamuna donga tubuh nami molotuk songbe raja nami sinamot nih borutai lasma rohani badan lasma nang rohani faktor diamuna agi sisa datangnya kita gabe sada rumah tangga siti ruon dan sida tokatik kari nabang ihud noeng pe pasahaton nami mon sinamot nih boruton tisi ma pasahaton nami raja nami
Jalan mama. Horo man nagawin mabebere on buhami lain ado. Tuino ko ma. Jalo mainom. Songoni mainom. Wala maka. Anak pita masih jalan. Songoni man inong sinamot ni Borutay ido nagdua titiman natin pa hodong beles ni rumah molotok song nipe tupane sinamot ni Borutay naong gusalo kami upasahat kami tuhan mo natutulang kami tulang ni hela nami di bagasan sa darion sa ito hanta pa man pa paso-paso na boto yato na nami gabi ma dihita na marhamaranggi doro aku ala audo sus takasna hatak tamu ma dos durat tetong bahai tetong tong do ne wah molate ma di debata molate mang dihamuna dongat tubuh nami marga Sibolon tohoro tutune do munai nang sisara anak sisara boru kita iya nyanak boru taro nama dubo beretam daido anak sisara boru kita tang do kusong do nakka na tutuai non na jolo tak tiga surukas na turi bona hot pe jabui hot berbulan-bulan tang do honok kuwi ala na serbu sera tang nomor pare peita iya daido gabe masalah oras marga Sipolo boru Sipolo non gojolo nai boru tabba don boru hasian nai boru Sipolo daido jadi boru tabba don boru Sipolo petong do boru Sipolo boru nai secara nasi boru cara boru minta marhiteima dinanggurang di jalo hamunak kareng sinamo di Boruta sian amang Boruta marga si tijak dinang taruli hami marga tabba ima tulang ni helatta ima duduk dunglas rohanami akka tulang ni helatta majalo di pabainam muna titim marakku matutui dina pinasahak muna mariria rotot dinami jalalas dorohanami dia kapabainam muna doron nami do song di nama tuai hari rang nomor halto ma nadia gata di robian horas mahai nama calo titi marangkong na pinasa munai ma tuar ni Boruta matabba sinado ngamma di hamuna ahaduli mo do nokku marga Sibolon nama ngalen nate matutu luboy malang di hamuna abang boru nai marga Sitijak tang nama hatian amalekko dang namatean inalekko uli jelading gaddo dituturi hamuna diulaon ni lekkon doho burkon mulai sian nang ro burkon ditongan di bagasta molati mamang boru sian hami hula-hula mandok putu hamuna dedengkan di basam di ulin di rohamuna nampak ture-turehon leku do burukku di bagasa sadarion dorak kumato sonde dot nama tua kamang boru ador haduk sama foto-foto ni lobu ador hati tinggal foto-foto ni horbo nang sarma tua ma kamang boru na foto-foto pohoppu satu nabar nini sama tu nabar nono madudu luhoy manang diho lay amani mekkal do amani aliba ngatung uli jala dengka tu hidak lay di panari honomo tunurumon di pasu-pasu debatama diho lekku dilihat debatama diho gajang ni umur do akka turnya kapasarya tujulan narion sikatnya kapabanomu tu anggimon anggia ma tabaka perminotua diho do las niroha napar mudu-mudon akka bernami do akka bernami tujulan narion molate do ko keleh tu hamuna dia kapabanomu tu lain anggimon nang soni ma di holekku panguli nang soni burukku nama ngalap burung itu orang do holek
baru taba nak baru sipura dengan ma permuru rumah tangga galau unang leas roham beruntulang mudo ekon holong masih holongan maho do rap do burukon tujulan dari on anggia ma marhiti titan yang nami dihamia katulangmu na tulangmu dison saya ditabai jalai perbisuki di Batama dinabarun ulamu di parsari piamu rakdo burukon unganak karengan ujalohami imatur ni sinamo ni buru namion alas rohanami angge matujulo anon song tidak nabatua tabua aiktoba nalau paridian marang tu dia beho leku do buru mangalaka saya tu si maho dabotan persaulian matutu tuan lak ma tuga sikoro di dolok ni purbatua tuan anak tua buru mahamuna dongan muna mai saat saur matua matutu saat ni solo ma saat matbotian ditogo tu garas nunga hujalohami titim maraku pon saat mai tamangolu hut ma horas mau lihat masih namorang mah asa noai be amang permusik nami asa marsisa langat johami do tulang ngehelan namion benda mang mazo musik na bertusi Imana mataro pasu-pasu perbuka sama anggi warung anggi disiap bagas doang itu hakai bere buat mbak ditangyang mau bere baru anggi hari ini anggi ya tuh rumah tangga naringgan rumah tangga bahagia itu duluan om di ho bere takas do iwo toho anggi warung bazar do bere dah boleh tuh bodai bere pos rohak kuriho di pertikian bere horos yakangan di luar gaduh pengisi metal posor aku arah horom musuh dua tomon doh lemon doh anjimon dah posor aku doh ison arong nuaing ulas persamot tutup di berko di den ulason mangolosi anak mangolosi tol dimmaut mangolosi bor tujuh lawan dari reda tu songan ipion bere las barong aman jalo amang kan musuh kami
Kamu maju musik na parte ko. Lo maju itu. Gal hormat itu atau somi di bawah pada jumlah itu lah. Berjumlah itu masih matua. Berikan nama masih matua. Berjumlah itu mereda. Berjumlah rapau. Kalau ada hal itu siap budak. Itu dah. Suatu orang gawe cicakan di dalam mahot itu. Itu gawe di orang kasih turun itu dah. Salah rohani tulangmu disodon naik sudah. Sang awanang dia bersugut duluan tulang guru dan nilai itu bola aku sih borong-borong do pos roh aku di hoi itu ikut kedor kasih kiruan do hoi tora tujuh dan ronda iya itu besok ini dihau hela molo borokon bazar do be dah hela ikon malo dah mangaju boda-boda ai borokon dah bere hela didikion hela bolorong di laut di tulangmu sodo tulangmu naik sudah, kamu nak gatiku di son, dah ya, molo arong di sulau, terus aku kubah sulau di tulangmu, lu mau bima tulangmu amani mori, sodo tu kamu lah, on nak balik ke pesakku tu kamu dah, lah, tu gabi asing doh kamu, tu malah kau, jadi songonon ison naik arong gulos, mang sobat dia pihon, lah, lah semaroh kamu. Mengulusi anak, mengulusi bor, mau tujuh ano, mengulusi terdiurang buat tujuh dah baru dah satu hilang, dah. Amang permusik nami, pas satu lah sebentar kami, kamu maju musik nami. Gabi amang gabi. Pakion tu barang kapan doh? Baru dong pada dua, tangmang lagi dia. Baru pakai tok berdiri nasalas. Asal mona, Dah ngolo habis sama itu lah. ada ngolo hilat tu sama ni, dah ngolo. Dah ngolo emang. Puji Tuhan ngolo ada mah. Iya, ala nong ngasih nang di hela name, doh di borong name. Opung doli, opung baru. Oh lu tuh. Bison rodo hame hula-hula muna marga si bulun nasian si borong-borong mangolopon las ngerohata di bagasan sadarion
di naong madzalo pasu-pasu kardong asari beo kamu siap bagas joroni dua tay marhiti na bosona anggi mapitaw ni ulot tadi bagasan sadari ron pangiduan nami marhiti tang yang kami salu na ulah-ulang gabe keluarga sitiro kamu matutu di tonga-tonga ni masyarakat lumubi ma nang di adoban ni debata kalau naman yang siap berhonok kutu hopung ala hodon waeng siap pudan iko perbal bahul nabal kahwate iko boy doho opung songon asbak dah mulu asbak masuk do sudah tusi yani sigaret dangi masuk do tusi di Samsung Union segala macam nang song perhomo iko som nido iko masuk do tuho sudah nong aka eda aka haha aka simadua saring napong dah pola ni mabesak tuh kamu di son huwag kami ulos si tolong rabu tang yang name berupa ni debata asan ji song torop mi rabun ulos son torop ni pinapermun atau ketiki ane nenek ro melutuk song nope tibis ni ulos na bahasa hatami ber kamu ma las nerohan nami ma holong nami ima tong pangiduan nami ma sotung di ber kamu nilai ni ulos soda anggo on na ternilai do alay anggo holongi dak ternilai ima pangiduan nami atau sor-sorak kuma song nidok ni na dua-dua asabit tang menaruh beris obun na sumorop duluk ni berbatua di tahun ni ulau tadi bagasan sadarion tubuh namuma anak beris bor torop dong amun anak batu tu pinati kok ujur ma bako tutup ini tapian molotung tu dia pian nong opung doliku do opung borok mangalaka saya luju-luju ma dapat tak persaulian batu tu asan bae pi amang musik kami Gabi amang. nain pasahat ulos solo kami badamang juamang musik na hobar tusi Gabi.
Siapa hai pasok di kasih jalan riong. Terlalu mau ngomong datang lagi. Gimana nama jalu pasu persari pihak kamu siap Tuhan. Lu nggak di jalu kamu nakin ngomong Tuhan. Tadi Tuhan ini siap bekas jorong itu Tuhan. Baik kamu maya mang Tuhan di. Gak bisa di rumah tanggamu, gak bisa di rumah tanggamu dan mana. Oh, lo keren. Jadi odo amang Oh, enggak tahu dah. Kami aku nanggit penetudut do opni. Asa siga jang umur nasida. Asa boy nasida. Madulo ang muratusan. Ay songono daw ni hutamu naon. Oh, lo keren. Daw tutu na. Saya amang kana to to. Ibu tahu ni pano ida ni be. Ko pen anggi amang kami aku kamu pungun. Benda malati kamu to pungun. Songoni daw tempat on. Boy nasida ro. Mapain holong na to hamu na imah mu pangupu na apalagi wangi pangupu dengan sagoran ni upu. Dang si bayan nanggi to pungida. Holan di telepon ko anggi pungi isuko ko kabarna. Langsung ruhana kabaga jang umur kayo pungi aturan dang bohya di mana mengaliap babi kalau di telepon ko pungi gabi tabat saya pungi. Buang tame pe pariba. Jadi tungi pe anggi na udok ko ni. Di order si rohonokku. Terus nato mahamanggi foto anggi amang ajar-ajar ya langit kan meto Oh lo. posodo ko masih ajar kamu nanda Oh lo tadi dah. nato manyo Pangolo ko. si adorna bitima Pangolo ko kata ni pariba. Terkejut abang terheran-heran, serang abang
sekolah si rohanami saluhu na tulangmu mulai siya na manguka ulammu sa ato na majalo pasu-pasu parsaripeo sa deryo. Jadi marhite-hite ima hobar tu ada bataki hubok kami do dison apa orang namin ulos herbang asang dia mah herbang tangan itu watang mamasu-masu rumah tangga muna Matututulah. ulos na gajang si toro rabu asa anjiat gajang berita gabi gajang berita horas torok pino parmuna saha tuna saur matua Matutu. apa honon nami may makiti-hiti holong ni roh nami doho utang yang nami agiat ma di pasu-pasu Tuhan asa dokorom ma sondok ni natua-tua asa hotang do pakat gulung na masih jalinan udia bebere nai marsakap mangalului dalam ningolu saya totong ma dapotan Matutu. asa sasa ni solu masa tu bortean ditogo ma itu 300 tohori rodang ni bulan pasaton nami ma ulos na ulion tuhamu hela nang buru nami asa totong mahamu sahur jalagabian tok kamu diramo ti Tuhan amang paramusik nami Gabi ama. asa patatami bulan di pas-pasu na rin gani tu hela nang buru nami baik damang ma eddi puji-pujian na din gani. Tuhan melakukan Daksa bertabah-tabah bambah. Kata kami dohot anakmu. Đại mai lệ. Đại mai lah. Mulu nama rumah tangga itu songon akta ikut toho-toho itu songon buat itu. Itu
Sayang baru matangkap berbahagia ho. Perlu mohi mari dulu di sitijak. Itu hor selelengan itu hatak ketua katatin. Orang ini dorok. Berjuho tu keluargani sitijak tu edan tua hadoli. Iro ngamu meras tukar pikiran abdi gesugo. Mana haruan molohami itu ngai tinggal hoko be. Lai tora ngamar huda be ho. Ada sohon mirok ni. Dua maronok itu. Harung madur songgok matu. Kaya ni darapati. Sayang dia may tongos tuhat tadi ho itu boru muna insinyur anak muna bupati. Madu. Abang pergos tidak. Jadi mengarosok kami juga para bem mana operasi sih. Molo yakka nakselpui itu nakui benabun yok istawon bangdara itu mana ada kau molo namas katahi cagar silasai Tuhan boru hidup pokok boru Tuhan orang di pokok berebokku ala bertani yang kau itu ya silalai turun masih silalai dan baru untung udah kasih sedar. Dua contoh langsung Matutu. Itu foto. Itu pangkaratku kita mana kali. Ala itu songli si benonani dohan diko las marohani bedamu las marohani todong noda. Oh loko. Matutu. Cuma anak cuma baru bako pilih lasan. Moloho beren ko las roha yung mo sa deryo tiu ari Ida tu las roha tu pataramu bersama tewe tiu grabe ba doktora Saya sorry do. Bison mulai akan dapat lagi capca ketonan ke belakang. Perjuli sehari madok morgati ratuan anak berat do undang-undang mulai membuka satu sonari. Jadi Eropa ataupun tua itu berju orang itu benar hai na perhati ho tang sino menari kami berju itu kira itu sope ho boto lungun berju to kaham kaidam akana keluarga ni sonon jadi tu like kube berju like ku mangaju itokon ina berju ro onda kan icon mananga wala mangampi mana wala mikil lain ngaso puruhani wala imo ro tu lai nama musiknya Parsari beamuna ho di hatua muna berarti roha muna be ikor roha nama dua mah mulai berekon si paranon si paranon ngaho ubereng pangalahona sopan merna dua ikon ni hutonom mudo bereon mulo au tulang dangkola
harga yomu akatulang musinaga nasing ima dah atong do dang balua auto hamu buah apa namu na tuau tong do huduga ni manang na iriya mo kamera kusudi alana aslina itu artinya risi bereng memahami soal nakasinaga ni akatulang tadayong masude bereda martina malu hamin awak nakim tadda howe itu masuk namin isi di parsari peomon bereku awatong do honokku neroknya mata pastori do Tuhan Yesus di piu do nata si Maria di piu do sude akasisianna taluma di dahajulman akahula-hulam akasituan natoro munga las rohanami saluna akahami katulang dua kelopungu nama dohoti di ulaun pamasu-masumon di bagas satikon son ni nama tuai mah ada anggur nama tuai nak dulu silam lang ay uruk silam lam ay tuba dan aku bereng sen nasubut dan arum nama arum tubuh langsung dia ke hula-hula situan natoro amat taraja inata sarubada sude marla senirowa asa matutu asa takti mawala-walang galinggang majalagari batuan anak mahamu bere doto tijak partahe udu walang jala guru parmas jala pare matutu asa pinat ko kujur mati to pinitapian manang tu dia behamu malului akapar sinamotan dihamu nama mabuka parumah tangga kamu satu tong ma disi hamu dapotan upatulu hali hami saat sulu tinugo tubutan netigaras toho mayat tong dorodang di bulan banung asahat di jalo hamu bere pasu-pasu pardong asari peonosia namat tadi bata marhitena posone ilik mahamu mangulu saat mahamu tubang gabian saat matutu jadi soni madiamu padena jadi satabi mah asin rohani tuhata dihita salumna na pumu sadaro tubaga sa ikyon lumomi na dihita dinamomot kita tubaga toroni tuhata mangalak pasu-pasu parsarepeo kamuna na dua doktong dilot Tuhan las niroha dihita sahat tutikyon jadi dihamuna dua bolo siparan berek kuate berek buah unang mulai gajulu alai moloon pahupuk kumaon nak tulang nyomak mo nga udah sunya pumon jadi olah nyon upung nimong medyo dada maau oke mau lepung mo jadi songonima sawati kata siak kami songon nak keningan karena yang lupa donian hula-hula si jaga tu icakkan dia kami lihat parto di pargong itu di pargong minum ido amang udo ido dan pelannya dia dengan merida alamat dok songoni dok penedeu ni nak ini berkuliah masalah cinta sudah hula-hula inna itu huruf dan gope Tuhan ini dari wasaro jai imai adong dotong las doro hatong di bagasat tikyon pinorhonnya sinorohan Tuhan tay dihita sa luhuna tiardo ari satu tikyon lang natnop pehamuna lau mula tu si borong-borong toktong ma di pataro Tuhan di bagasan las doro matutu di pason sahat dia di marsugo bape tu marsugo na mahamu sahat ake bauliate ma di sahat di Tuhan tay songoni manang dihita di bagasat tikyon pasakatok namin na ulo si kajang rabu tu bereku tu pahupuku mauliate ma bitina matutu